program y'omurembe aha TV West nekushikibaho Radiant Bright Spray yeyeka asaka biri ku murembe. Umurebi wa TV West ni kutangira aha program y'umurembe nanye Jacqueline Arinda Bitedizoba ntwenda kureba aha makeup. No manyangu makeup ni kintu kizira murembe kandi kikanyira bitu ntakebirwe aba Radiant nibo bakufitamu sente tukanyira otakatira ho makeup oyine kuba oyinombere murungi gukunyira kandi gukurebekaje aba Radiant nibakujango bakwinire za shampoo bakwinire burkashita kona ko kwenda kacheka chako kutafesa aho okanyira nakasabuni okanabaho okasigara nonyera kandi norebekaje aba Radiant kuba kugira ngo waba noenda kabirka runje bashir wano endisho runje bashir koka ntwenda kureba aha makeup iwe no chimanyango makeup no basa kujwara ejo makeup ente imwe bakugira ngo nyote kwenda makeup nyinji no basa kujwara ka makeup kache kandi katsigare kaboneire no basa kujwara makeup nyinji kurjira mukoro yo kubanoza mwentu atayitsa omushoba kweta nina ntwenda atworeche makeup kuba kujita omucharo ino kurebeka kurunji everyday aho kubanoza hona ino mukoro banoza mu office oba ine kintu nonda kuza dinner nonda kuza ino mukoro gona kare gona oshime kuboye tiro ka makeup nikarebeka je amukazi kubango guno murembe gwa makeup nchirjira skin yawe oshime kwano yisiga makeup kurjira skin yo kuboyine word brown no take on makeup yabo kutukura word yo kwiragura no take on makeup yo kwiragura kanchirjira makeup yo akoresa to kufaga koresa makeup yo ne washango okwe oino cleaning na wipes okamteka aka lotion aka nika providing a primer nika chintu cyo kubasa kutancho like starting point yo kubasa kutancho wano okoro muntu makeup kugira ngo wajisa watakaba dry akaninkaka oil ako kubasa kumbandiza ha face kugira ngo makeup erije yoje so atinaza kora naza kubanza kumshara kasije because omuntu waza kumukoro wa mukora kasije katashazire kakuba neat kakarga yoje so no ina kubanza kashara so that makeup yawe ebe very neat. So ariho abantu kuba nbenda kasije kache ariho n'abantu kuba nbenda kasije kahango so no bujunanizi bwanje kubanza nkabuza customer wanje cyakwenda then kakashara size yako bana kenda so nakutandika process yo kumukora face Nine kubanza kurengwa ingaro zanje ziri clean ninkoresa this sanitizer I think it's all cologne to clean my hands kurebe kangwa ingaro zanje ziri clean tuza teka buchafa mishoge so ninkoresa eyebrow kit kugira ngo no muntu arikwiragura ninkoresa this or this face yeye no koresa this is eyebrow kit yo take home yo kuleta shape mu kasije oyino kurebeka ngo omuntu amukoresa yakara yo ko kubanisha
this is a concealer eyokuletera eyebrow yalgayo gye. Nayo yina okuchuzinga color nore hata al chocolate brown, she's black, sorry. So nyina okutaho color el chocolate brown eri kusinga akara yayina ejo eyomureba face. Ninkorechi kugira ngu shape erigayo gye. Ntandika kuyiyamu mpola concealer kugira ngu ebi bwetarebeka. Ntandika kugireducinga. Katujengwa wano kakora mistake noguma nogaruka mpaka okozire ekintu ekiri perfect aha mu face y'omuntu. Namukozesa okaramu kugira ngu we shade yeye ngiine eyebrow kit kandi aba brown munonga kara yabo noshanga eyebrow kit is darker than them. Twaheza eyebrows ati nabazinga skin yeri hagati yokuba moist na nokuba dry. So ninyine kumutekaho ki foundation. Reka tusomu kahomero bitotagayibwangwa ba Radiant nibo bakatutamu sente zabo zihikire kurebeka ngo iki program twagikwisaho kandi bo bakugira ngo okunyera nuko kurya murembe. So iwe wano enda kunyera zo muduka oshabe Radiant products ninge bikoso bya Radiant kabe byishoche ningashe byo mbiri otsugana nonyera kandi uri kurebeka je.